Isaac Ahuriza na jangu district ya Rukungiri etwiri n'ekizibu cyo butagira byoma biru kumara cyaye kombi kwa no kushara enkuto kandi nibashara n'enkuto omur Rujumbura. Banyuma yo kwireburirwa abantu bari kwetombyitwa abo kugira ngo ngutu tuzobonire kandi ecyane cyasubwe imvura nyingi ezabire zigwire zikashishe mu misozi yetu za Rukungiri na Rujumbura na Uganda yona hamwe na ubwire bwa covid bwa biriho government 18 sente honorable minister agerizeho kugira ngo imbuto zitu za Rujumbura za Rukungiri zahunduzibwa kandi tusima kwa tukore nakaguto kwita kakoza yishomero kakamba ahindi chairman wa PTA wabazi kandi yabe wenyine yabe yizireho mbwene jimu mpweza kozire byo kutangaza bingi umurujumbura kandi no muri district ya Rukungiri ndeba abantu ikitengo cyabo kinje na munonga abakazi side ejo enkuto eziba kwenda kutankiraho harimo oramu kinikunika rusheshe renshaka katoke kagashi ikunuro buhanga ikunuro rutoma n'izindi nyenji twaza home district ya Rubirizi oko abahango kurwamo office ya president batankire aho kurambura project za government oko babaze kwika St Kizito Magambo Seed School Butaho Health Center 3 Kasharo Katerera Road Munyonyi Health Center 3 Chiduvura Wetland hamwe na Kafuro Irrigation Scheme. And today we've been here in Rubirizi and we've decided to move down to the field to see actually what is on ground in the departments of health, education, production, irrigation. But what we see leaves a lot also to be desired. In some places, some good work is going on, like one of the health centers we visited. Government yone kore kintu cyangu munonga abo kube senteze ziba kutereze za road fund kuturukore ngudo zayikombantu ningashaba abantu baburijo bakwata ebihingwa byabo babitwara mu butare. Project eji tukasomesebwa kandi batsobora ngo baturete irrigation yero abo kurebera emisere kwingana hikizi ikumanda bavu ndi bizo mu kuri simple nuzange tinkibasa kuzona bishara ningamegera mwenda ngo tuganyirwe mu cyango mu government eji bamwe ombebembere project ezi ahiziri bonje kugamba overmez obarukurabam umwanya wo gutenemetse bucangwa abo kubanisha merone turompaka tutwine school fence nsiba nenyamisha nsiba na buffaloes nsiba na nejojo nsiba na lions nzibazi ryaho zone seed school of course yagekize kugira ngo umuntu mutu kutamburaje contractor inemu challenges konka contractor gwe tugambire nawe kandi twamuhirena na warning letters kugira ngo yagumiza mu atakoraje ejo mpatana tubasa kujumuyaho ihureji okujaba jebembire nibajyaho nabo kwikomeza in district nkavunde bujo Kasese Ntoroko nezinde